Long Circuit Municipality Board pen nominated Ward Commissioner atum semi kedeng. North Kachar Hills Autonomous Council EM amendu hojai ari dengpen akimi langkero attract tanker kangpu. Nomati constituency arlo card kaviara ratumapan NFSA asangkeron. Kardom piniprantam bertalang penili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Karbenglong Autonomous Council kaparlo Long Circuit Municipality Board pen Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kangwaipon Bangkre Narkep nominated Ward Commissioner atum pini Karbenglong Autonomous Council asai hemalong semi dengpontanglo. Pini wo signify incorrect clear ni Karbenglong Autonomous Council Conference Hall along CM Tuliram Ronghang Kangwaipon mi Long Circuit Municipality Board pen Bangkre Circuit nominated Ward Commissioner atumapan semi kapadeng amai kapado. Semi kedeng amaya long Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horan Singh Deputy Speaker Ritesh Hi EM atum Prodip Rongpi Mangal Singh Timung Omar Singh Tiso Jogat Singh Ingti Tarendra Brahma Rup Singh Teron Rotan Teron Kache Rongpipi Lun Singh Teron Khon Singh Rongpi Lapen MEC Anparta Penang An ke thekiding atum Chitongdon Karbenglong Autonomous Council Secretary Michael Timung Si Imtaro Nirola Phangchopi Rani Terangpi atumpen Japon Lensi Diphu Bokolia Dokmuka Haroghat Bokajan Dongkamukam Vothat Langso Lapen Hamran Pangrompet Long Circuit Municipality Board pen Kangwaiponmi Bangkre Circuit Ward Commissioner atum Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horan Singh Lapen Tim Karbenglong Asong Japo atumathengnosi Sarkar arona tengki klem kedam kimi senjiapan semi dengponno Diganta Teron Report, Karbenglong Live. Haflong Arong Supialong Kijun Alang Kasaksa Kaputhak North Kachar Hills Autonomous Council PHE Asai Kamkelang Chari EM Amendu Hojai Matha Parsikwansi Pinilitar Suri Narkep Kejang Alang Angkro Atrakimi Ingpupon. Haflong Arong Supialong Realong Kidamtang Penanganan Kanpen Langkatorat Hedungdolo. Lasi Joyke pen langkelong jiaphan pini ada porphai kri isi ra achite malong PHE asai hemalong langkero atrak kangpua mai pado bangso hot EM hojar pen kaninjia tengke haflong rong sopiaphan puthot humpli langkero atrak nang lethupo lapen lang akisung pen kapajok jiaphan haflong rong sopi area malom kedo kapre alang royalong pen wanthunang popusi ningjepon बीच में 2 महीना के अंदर और 3 से 4 आ जाएगा और 4 टैंकर आ जाएगा इसलिए आप लोगों को बहुत पानी का मतलब प्रॉब्लम है क्राइसिस है जो सूखना टाइम में क्योंकि आप लोग में देखो चाटिंगा नदी सूखना टाइम में सूख जाता हो नदी भी और देखो रेक्जल वाला भी सूख जाता पानी डियूंग वाला भी इस पर जो सूखना टाइम में हम लोग गया था नदी में पानी नहीं रहता इसलिए टैंकर का भी जरूरी है आप लोगों में PHE asai kamalong bangpharo hini runner kepra hini 4th grade chokomaratum Chiklo Jonkre hini pen bainong kelong lea tumapanta kivangji nini nitham ang bonglong po. और सैलरी ज़्यादा नहीं लगेगा ये बीच में हो जाएगा सैलरी सॉल्व हो जाएगा हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर से तो फाइल निकल गया इसलिए हम सोचते हैं कि PHE में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या बहुत है क्योंकि देखिए आने वाला 2022 में स्टाफ हम लोग का PHE स्टाफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा आपको 42 to 50 सब PHE स्टाफ मतलब रिटायर हो जाएगा Haflong pen Suraj Burman Karbenglong Live Number Kre Truck Nomati Constituency BJP Mandal Committee ahin pen polling truck angkang kedo card kaviara datumapan NFSA asang keronpon COVID-19 pen ajok lockdown porhot anutin ta aneom an ki cholong nang ji bojok sarkar pen card ke dolo pen kavia tumapan National Food Security ek asang kerapa jerpon bomno Lason si kedamtang go signify inkoy rapli arni number Kre truck Namati constituency kaparlo polling station truck angkangar lokedo card kaviara tumapan sangkeron pado Namati constituency BJP Mandal Committee atum Patar Pipansi polling station truck laki Udhogao LP School polling station Parokho Higher Secondary right wing left wing polling station
Loksotok B LP School Polling Station, Papdikharu, Theregaon Polling Station, Ponditghat Polling Station, Gojalipar Polling Station, Lapan Sirakani Polling Station, Arlokedo Araratuma Phansi, Sangpajar Pono. Bangso Sangkapajar Asaikedeng Hot BJP State Dun Maipu Longki Pangcho, Nomati BJP Mondol Amaipu Jyoti Timung, Mondol Dun Maipu Prodip Inti, Parokha Lem Samaipu Manik Rongpi, Chunbang Bisitra Inti Pendanglok, Ong Dung BJP Along Kacherap Dun Abang Pu Abang Piatum Chitong Dun. Denarong Pen Bikram Teron, Karbiang Long Live. Non malomso dihina maupan bertang ton ponik senang. Dihina maupi putat bertar jupon thuik lonang. Kolonga inglong ber kathar arong, teron arong, rongpi arong, rongmendar lapen kolonga irrigation teron arong arada tumapan, Karbi Farmers Association pen ku lapen ingho adip kirondam. Non barla abotor radatum saikatiki apor hot pachitondon si Karbi Farmers Association ahin pen kedamtang wo signify inkoi rapi arni kolonga inglong ber kathar arong, teron arong, rongpi arong, rongmendar lapen kolonga irrigation teron arong arada tumapan saikatiki arisim mate kupen corona abor pen kachipajok hekjiapan ingho adip kiron padodam. Laso asai kedeng hot Karbi Farmers Association amaipu tingku inti dun maipu Robinson Teron chunbang soron singrongpi chesong singnar rad asai klembang Provenson Bay lapen pherangke klembang komol katharatum chitongdon. Lapuson apor hot Karbi Farmers Association amaipu tingku inti kaningja tengki ilitum Karbi radatum saikatiki ahin jumpik hangjanglang lasi saikatiki ahin chihungpik nanglang lapen chipaduk pik nanglang athe anutin amati borengawar sai long edede tahai lasi Karbi Farmers Association asong penke kaiketa saikatiki ararlong cherap denjar lapen kaiketa cherap rapet nang jipusi maipu intia sanghu ningjepon halapu corona abor penajok sarkar pen kapathik ponaron munit angbong ajak chibinang jipu tengsi keron ke bakasai kedeng pachun pondo. News Desk Report Karbiang Long Live. Det pedang kangker kleng kapado porhut ki ongdong arada tumapan lem sasang akejoy pen penangan ron pono. Lason se belogori lem sa hin pen pusitami ron pono. Bonta kachitang te ke doki klang ajok puthot wo signify inkoi rake thom arni ron ponthu. Bangso sangturon laki kidamtang ahot sarkar pen kapen kharateng pensi rong arada tumapan mate BPL akart ke doa tumapan sang lapen dali ron pono. Belogari Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited ahin pen BPL card ke doa tumapan sang dali keron pon pangcheng pono. Bangso asai kedeng ponalong kachitong LEMS Chairman Samsung Teron Secretary Komola Medhi lapen LEMS salong klembang Ganesh Bora atum chitong don. Sangkeron amayalong LEMS Chairman Teron sangho amithang chithodon plotsi rara tumapan akejoy pen sangron ponlo. LEMS Chairman Samsung Teron ahin pen pachini don ke non amat ke BPL card ke doatum aphai abang ke bangsuri isira pharot thogra phokebrapli ansi dochat lang pusi ningjepon. Kedamtang an ke mesen lang lapen achik lojon wangta ki pinangji atengsi pipon bom lo pusi LEMS Secretary Komola Medhi pen pherangke athengno nang pachini don. Haroghat pen harsing rongpi Karbiang Long Live. Pini prantam ke lapon sekang tonik lo domi thakme kardom.